musuh. NRC payment करने के बाद Supreme Court of case file करेगा तब वो करो 3-4 बार hearing का 4 times hearing का तब जाते हैं कि सरकार भारत सरकार election commission population census department तब जाते हैं counter file खाई मलिया और निकाल वो submit मलिया last warning का Supreme Court का Supreme Court बस करने 8 तारीख February वो जो है बोरो counter file खाई मलिया क्या बोरो कैसे वैसे में 1 time में शेष खाना Our Supreme Court notification boy pani wasa bani. Agen jalan saya sasen. BC beri jawab ni singgi. Satu saat ini, BC beri jawab ni singgi. Only 4 years TPF ni soba bandro in. Oh hari nak pangai bakal di sana. Kiriya Lasia horsal meeting andolan Starbucks jasa kai pada ke betul guri romana ni sastra seng se punya sikri tong mana sal kai temu oh sal kai temu apa lagi TPF ni rau bisi beri derade di pahano tuang nak kawai kau yok nani musuh kedir jatuh morally intellectually spiritually financially physically support kai jadi mana ke tak kerenge ongkro kerenge tawa sare Patal kenya ni pun mungkin kau kerek sana ni upojut tengya ko. Patal kenya Bangladeshi ko be kumas nang maya ko. Nang patal kenya dewala nya ni upojut tengya ko. Konde mata ni bisa be Bangladeshi ko be maya ko. Kan baik patal kenya dewala nya ko sa. Ha? Masih ada? Abri bagane 3% jatuh. Oh hawa political fight nani ni bagai sensitive. Professional leading political games ni rokmo. Kaisa message tu. Kaisa message tu. Mangke TPF by baksa Bangladeshi ko be khusre mangke TPF by baksa wala na rice khusre mangke TPF by baksa jadi India government toma o tipa hawa Bangladeshi to nai khangai sine tipa no saden tipa pia khusri mamano manya ke kita basari apa khusri apni bagai TPF je 4.5 years old 5 years running go international जरूरत है जी प्रहानी मैसेज तो ये तो मनी तवाक शुरू नॉर्थ सीरी लोगे या इंटरनेशनल जरूरत सीरी लोगे इंटरनेशनल जरूरत सीरी लोगे क्या बता के बस काने सारा हाई तो थांग तो मंदिर ने सदत ने हारो पता लगी ना इंटरनेशनल तो ऐसे कापेरी में भी की प्रहानी अब ये भाई जंतु को मनाए इस ओ दुख सीरी दुख या अब सीरी